Assalamu alaikum people amen. Salam alaikum, salam alaikum, mun jarama. Salam alaikum, salam alaikum, mun espaya kare futo. Fonte bankani girl, mun people amen. Hanki mete min tanteluru, kimi sali min tamitelu. Jarna de mun gogo yoti people, min go nungoni dore ajam. Darana don mun silaga, irangol mi je sereta kilame. Salamu people ane, assalamu people ane. Ya, alhamdulillah nde pin mi fo mi sereta jarna de keno. Roki mi be do yibbe teddu be teddimbe kala neddo. Yibe be sereta yakora de gede SA, mashallah kambe fo be jibinande futa. Kambe mbi kam SA to jaruda fo rutina kille ma de futa mine caggalma. Ono jari yimande jari tampande jari tande pittal. Ono jari wadande jari warande kambe mbi kam inshallah ngol nyango hulbinaji. Hanki mete min tantelo. Kimi sali min tamitelu. Jarna de mun gogo yonti people. Min go nongoni dore ajam. Darana don mun silaga, irangol mi je sereta kilame. Salamu people ane, assalamu people ane. Okay, dwanki metu hachikumi wonata. Tachumi maje kwe nange hore, njetumi don tepam. Njumi beli kwe nange hore, koche ngachani don koide. Ngabidi weltinde dido pitale, dedo berde njetimi hebani wade ndutitini. Berne yarliti ngam yide wopudi, yibe to kufimi. Tuuji mabe muji, konshe ngaji mabe muji, tundu simi to pusimi. Nikam SA jabu ko merchi ko mamedo naturi. Alhamdulillah, nan mi kundi mabe doko hemi wasan. Hanki meti min tanteluru. Kimi sali min tamitelu. Jarna de mun gogo yonti people. Min go nongoni dore ajam. Darana don mun silaga, irangol mi je sereta kilame. Salamu people ane, assalamu people ane. Yeah, my main client is Dembe ya gay, Gens, Adander, Dumo Cham, Halil Tani my record.